Thokozani. Ninjani? Ninjani Khehle? Siyaphila. Ngikubona la emanzini kukhona izibopho ezenziwe. Ngibona uyakhulula wena. Angihlezi ngikwenza gogo every day. Kuyenzakalani emanzini? Emanzini kugujwa izinto ezingafani. Abanye bagubha imigubho emoya emibi, abanye bagubha imoya emihle. Namhlanje besizoyigubha thina namhlanje laba engihleli nabo ngizema imoya emihle. Kuyilabo engibagubha ngapha ezansi manje abangibhazanga bangizwisa into emnandi namhlanje ngoba bangihlalise phansi isikhathi eside labo bantu. Especially labo mama abazala abazokhumula babengcono ngingazi ukuthi bayenzani bakhuma babengcono. Ngifuna ukubuza futhi nokuthi manje nizogeza ngapha nigeza ngamakaka nisukuthi nigeza. Ngoba lamanzi niwathola clean manicedile nihamba senwangcolisile. Lo muntu uthi usuka azoyenzana ngaleso sikhathi nomuntu olahlela amapampers la phakathi emanzini usuka yenzana. Iyenzani kubanikazi bamanzi? Imigubho engagutshelwa la umuntu lozwisa ubuhlungu thina sibona usilimaza thina singcolisa. And awusingcolisi ngaphakathi kuphela, singcolisa ngaphakathi. So abantu bazoyenza ukuganga emanzini. Bayenza ukuganga ngoba ngesikhathi esiningi abantu abazalana abelungu bayakhala manje ukuthi hawu le ndawo phela manje ayisekho protective manje ngoba labantu abaprofesa izinto esingazazi lapha bayenza izinto esingazazi. Ngawuza ngomoya omubi umuntu makathi uyandlula la azo achayiswa umoya ongawazi ukuthi hawu ngachayiswa umoya omubi kanje ngathi ngizohlangana nomuntu ozongibamba inkuzo ozongibulala. Kanti ngiyenzeni thi ngidlule ngibona masoceda ukuzidlula uphuma kule ndawo khona uzizwa masohamba kwenye indlela ukuthi hayi manje kanti le spirit abazifake lapha yini kanti labantu abazana abazokufa. Umoya wale ndawo yalamanzi lawa owani ulethana ukama free spirit umoya ukuthi uma uphuma la mele uphumuwe ulight uyilento le uNkulunkulu akwenza yona ungaphuma uthi uzenza omunye umuntu. Sizozalwa kabusha kahle kahle. Uzalana vele uzozizala wena ukuthi awuthi ngizigeze futhi ngibuyele ngibe yimi futhi. So imithi nokugeza ungcono nako konke. Afuneki izinto ngapha la unokuzogeza nje kuphela wena noma ungasigeza ngebisi lakho asinankinga nabathi ne-holy ash azinankinga nazo ngoba zinuki kabi nala emanzi. Mara lezi ezinye abantu abazilethayo nawe unokuzwele namhlanje ukuthi ubaletha izinto esingazazi nokuthi ungisikele inkukhu inqampula ikhanda uyishiye la emanzini ibophe inyawo uyibizani leyo nto leyo. And uyazisusa izinto ezinjalo. Ngiyazisusa mina ngizahlele ngapha ngoba angiyazi ukuthi phela mina uyibizani leyo. Ngikubone ukhulula indwangu engathi green kuyenzakalani? Ngibone kuphuma inodoli mama ngiyazibuza uma urephu inodoli ngendwangu egreen usuke wenzani. So yonke izibopho ozitholayo mhlamba amabhodlela nezithombe phakathi uyakhipha. Ngiyazikhaqha zonke. Inkosi kubusise. Ngiyazikhaqha zonke mama. Mina ngiyazazi ukuthi akike ezinye izinto. Angikutshwanga mina. Sikhuluma nobani? Kuba nomgubho wagutshelwa kulomhlaba. Yimi engagutshiwe. Sibonga. Ngabatshela abantu ukuthi angigutshiwe. Sibonge Khehle sibonge. Abangigubhile bangaziyo bazokutshela ukuthi la muntu uzokugubha ukupha ngeke ngokutshela mama. Ngizogubha ukupha kumnandi mina kimi mawube nami mawucedile wachief eduze kwami. Ngoba uNkulunkulu wangenza ukuthi ngibe lo muntu ohlala eyiwani esikhathini. Ngiyazi mkhona. Nabo sisi bami ungishiftisile ngoba ubonile ukuthi kulesimo engikuso manje. Abantu abayi-understand ukuthi umoya oyingcwele mawufika kuwe ukuyenza kube ngathi uyahlanya. Ama spirit alo muntu ispirit sikaNkulunkulu mase sistronger kuwe kakhulu. Njengami mina ngizale nginaso vele mara bengasebenzisi mara ngithe masengigutshiwe manje ngasiza ukuthi angikhona ukuphisana nalomoya manje. Kuzomela ngolandele ngayo yonke into abathini. Kunabantu abathi abanesiphiwo nabo abangenwa umoya oyingcwele balwa nemindeni bahlela bayi-understand ukuthi unokukusukusa. Ngithanda lo nkulumo. Labo abagutshwe ubabami amagubho kababami ukuthi babami labo bantu laba bekabayenze ukuthi bazomgubha yena ukuthi la emhlabeni kungabi nomoya omubi. Kube nomuntu okwazi ukucontrol imimoya kuma families ukuthi okay njengawo ukhona njengomama uyakwazi ukucontrol imimoya yabantu abasona so ukwazi ukuyiphatha kahle. Ngoba lo magubho lawa azangayenzelwa amadoda kakhulu kwabafazi ngoba uNkulunkulu abapha leyo nhliziyo le naloso sibindi ukuthi hayi nangu umuntu engamupha loso sibindi. Indoda angeke ikhona. Manje lo magubho nyamangala mina nonke manje emhlabeni nendoda sekuyisangoma sekuyinyanga mina ngiyazibuza manje ukuthi Thokozani umfazi ke yena uzoba yini ke manje. Senifuna yodlala ngeharafu.
njengoba ngigujwe mina uNkulunkulu uthi ngingathinti next ngayo labantu besilisa bona mabafika lana ekuyibona abaprofethi abathanda inyanga bafika bona yibo kanye ngifuna ukutshela iqiniso mina eqinisweni lami ngizokutshela angeke ngikhuluma ngama-false prophet lawa kusama-prophet ngoba izinto abazikhuluma la mina angizazi umuntu makazala kumele angaze nomprofit uza nomuntu ozokugeza kuphela profitwana la siyagezana kahle siyabuyela futhi endlini kamnandi bese siyaprofita ngoba ukuprofithana ukuhlala nje ngabantu sihlalele kahle endlini sidla sikhulumisane kahle ngemimoya noma ey'nkonzweni zakhona ngoba uma sikhulumisana ngomoya ngiyakwazi ukukuzwa ngomoya ukuthi lo unomoya oso into emphethe into ekanje shuthi uma kumele ngomncede ngamnceda ngendlela eso sicela lamanzi aphile ngempela okunye ngoba vele ngiyazi ukuthi wathi uhamba imifula so isurroundile yonke ese-South Africa yini abantu bahamba ngamanzi abantu bahamba ngamanzi mami bazenza ngathi bona babantu bamanzi bafuna ukubala mina ngabatshela ngathi angeke ubala ungazange uzalwe ngeyazi uyazibulala umuntu obandayo umuntu okubala into esiyaziyo umuntu obandayo umuntu okubala njengamanje mina njengoba bathi bagubha umoya ngazibuza ukuthi nikhupha muphi umoya ngoba umoya umele uzihambele yonke indawo usecurity njengoba sihleli kanje awuzihambela kamnandi nawe ukwazi ukuthi uma u-inhale umoya omuhle manje uma ubanjiwe u-inhale yini mama inzondo uthi uma uhleliwa noma unganayo inzondo mara uba nenzondo ngaphakathi ukuthi why ngathuli lo moya ngofunayo why inhliziyo yami ingavuleki kulo moya ngofunayo kanti kunomuntu ohleli phezu kwawo ngoba ngitheni namangujwa bangibonisa izinto eziningi ezenziwa abantu lo magubhu ngifuna wabona ukuthi abantu bayenzayo bangifundisa ngendoda bangifundisa nangomfazi ukuthi umfazi uye simgubhayo ngathi vele mina ngagujwa ngomfazi manje ngoba bengigujwile laba bebazi ukuthi mina amadoda bazi ukuthi ngizoba umfazi bangangazi ukuthi ngubani ukuthi mina ngagujwa ngomfazi since ngangena la emhlabeni ngize ngomfazi hayi asivale mkhulu sibone